Anjir, nulis aneh-aneh dewe. Kamu sedang menghadapi keramaian. Pasreng! Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Support ke tengah. All troops deployed! Itu kan usum di ras pisan. Iya langsung 2 orang lawan. Kamari Puspa Enemy spotted. Enemy missing! Caraku di wingku. nah tadi ulti. Nah tunggu ulti. Tidak kena! Request backup! Wah itu hari. Baliklah, hei. Jadi kamu pikir orang-orang lebih dapat diandalkan? Takku. Initiate retreat! Jadi kami anjing. Tidak melakukan. Enemy missing! Ally has been slain. Enemy missing!
epic dan turun. Kita bermain. Aduh, kalah lagi ini mah. Ibumu dengan mulut itu. Payah. Enemy missing. An ally has been slain. Anjir. Akhir-akhir ini orang itu masih berutang 500 gold padaku. Jaga mid. Ally has been slain. Thank you. Enemy has been slain. Ya ampun berapa ini. Ibumu dengan mulut itu. Payah, Bung. Payah sekali. Killing spree. Apa ya anjir? Have been slain. Yang baturana ieu udah. Bayar hutangmu. Our turret is under attack. Turret has been destroyed. Has been slain. Your team destroyed the turret. An ally has been slain. Basah, ampun. Ibu pemburu kertas. Ally has been slain. Enemy killing. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Masih berutang 500 gold padaku. Bener-bener betul tadi ieu. Our turret has been destroyed. Bayar hutangmu. An ally has been slain. Kita bermain dengan caraku di wilayahku. Our turret is under attack. Your team destroyed a turret. Main anjir udah murah. Ya Allah. Enemy rampage. Okay. Bayar hutang.
turret has been Sarwana destroyed. Our base is under attack. Mission failed. We'll get them next time. PKB mah. Gampang dah main. Defeat. Kayak dulu anjir main.